Muthenya umwe thutha wa President William Ruto kuhurira marebe kioneki gya kwambatiria bururi wa Kenya kiwonjoria na gukinyira bururi wa Singapore ari mwena wa Baringo, atongoria kiama-ini kia Jubilee guku Naikuru ni mathingatite muingi kwihoga na ciiraniro cia muthemba uyu makiuga ino ni ndama njeru ya kuhuhia muingi President agietha kunyitwo mbaru gwethana na ikereka ria keri. Wimbo wa kuwa kama Singapore utaweza kuchezwa kama ufisadi ukiondolewa, kama ukora ukiondolewa, kama umasikini ambao uko na wananchi wa Kenya leo tukipigana nao. Lakini kama haujapigana na hayo, hata tuimbe wimbo ya Singapore, wiga Singapore ni bure tunafanya. Gutire thabari turathie Singapore turatwarwo Singapore andu makiraga na ukumara. Turatwarwo Singapore andu menangara gwira menayo. Ni Singapore tuguthie kandi kwamba kuhoreria bara iria ciguku. Ni Singapore turathie kandi kwamba kuhangira nda citu. Maritie ci hindi ya kuhingura wabici njeru ya kiama kia Jubilee itura-ini ria Mairo ithathatu gicigo-ini mbunge kia Bahati. Atongoria magithingata murirukia wa bendera ya kiama giki Dr. Fred Matiang'i kwamba kuyendia kuri muingi mbere ya gite na thiritu cia uteti na cia maingi. Wale wanakibiria Matiang'i akimbie kwa meza, mimi namwambia kwanza afuge break. Arudi machinani ajue buzi gani ziko nyuma yake. Ni watu gani wako nyuma yake. Ako na watu wa maana. Kwa hivyo akienda kwa ile meza ndiye ataweza kuzungumza. Lakini saa hii mnataka akimbia aende wapi? Na kabla Matiang'i akuja hapa, lazima tumutayarishie watu. Tuwaweke kwa kichwa ya kwamba kuna kitu inaitwa Jubilee. Wabici ino ti ya mundu fulani urarugama gite kia bunge kana kia MCA. Wabici ino ni ya kila mundu. Mothe kenda mebaya mari na retana kuri muingi bururi-ini guthikiriria na kinyotari wa kiuteti kuma kuri President wa kana Uhuru wa Kenyatta guku makihurira ndebe kiama giki. Bamwirire na akirira nginya maithori akigeria kumwira no tondu tutirakeigua ri uria tukioneta ndugutuma tuigue. Atumia mumeringo muke mwitikire twitikire kwendia kiama gitu ni gukorwo riria turathie handu horu ithu atumia na ithu tuona thina riria twareherwo tongoria utari mwega ciana citu ciumira na kuria barabara-ini ciathi cioragwo ni maandamano no ithu tucoka kurira. Ngiribotera Inooro TV kuma Bahati kaunti-ini ya Naikuru, ritwa riakwa ni Robert wa Maina.